n'abasirikare bagera ku 107 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'urugamba bararwanye ariko biza kugeramo hagati baraneshwa n'ingabo za M23 barushwa imbaraga biba ngombwa yuko babura inzira n'imwe yo gucamo bahitamo kwishyikiriza ingabo z'u Rwanda nkuko bamwe muri bo babibwiye itangazamakuru rya BTN. Twe dufite ubwoba ariko twe twaravuze ati u Rwanda ni igihugu cy'abaturanyi, niba igihugu cy'abaturanyi rero ahubwo ngo tujye mu muriro ahubwo tujye ku baturanyi, nabo niba twirukana ngo amaraso yacu basaza damu yetu iko na kwenye isabiriwa. Goma sie gisi tulifika pale, vita ilitukuia nguvu, tunakosa fasi ya kupita, jo tunajipatia sie njia ya kukuya huku, tuone kama tunaweza kupumzika huku vile. Komanda kompanya ngezeho arambira ati tuondoke tujye ku kibuga cy'indege. Ubu tuva Seseka tujya ku kibuga cy'indege. Mu gitondo bibaye nka saa 2 nibwo stake yatangiye. Mu kibuga cy'indege twari benshi. Tuva mu kibuga cy'indege tubati n'ahandi tujye kwita majoro za region. Tugeze mu nzira bavuga ngo Mogoma nayo ibaye atake. Tubati tujye ku poro. Tugeze ku poro nabwo dusanga bato igizite, nabwo dusanga bato ihagurutse igiye. Nta handi hantu dufite ho gukirira. Byabaye nka cyagiye cya Salomo n'abana ba Israeli. Haragurwa umuriro hepfo amazi. Haragurwa umuriro hepfo amazi. Nta handi hantu twagomba kunyura. Tubati tugende niduhura n'aduyi tugashira amaboko hejuru. Niyamena nidukizika tukagera ku mupaka w'u Rwanda tugashira amaboko hejuru, nitugera mu Rwanda bazadusubiza iwacu. Uko niko twasinye kuza mu Rwanda gutyo. Twe dufite ubwoba ariko twe twaravuze ati u Rwanda ni igihugu cy'abaturanyi, niba igihugu cy'abaturanyi rero ahubwo ngo tujye mu muriro ahubwo tujye ku baturanyi, nabo niba twirukana ngo amaraso yacu basaza damu yetu iko na kwenye isabiriwa. Ni kwa jutu uburyo twabonye safe, uburyo twabonye amasaso yari amezi. Twabati tujye kuri Monisco, ni hano twe dutegereje ubukiriro kuri Monisco. Tugeze kuri Monisco bagatwangira. Batwangiye nibwo twafashe igitekerezo cy'ubuzahe bwo nyine uyu muntu wese ageza nigi twenda tunachanga mawazo. Huyo anatia mawazo yake na anatia mawazo yake tunaichanga tukaamua gukuya Rwanda. Monisco yabangiye iki? Ntago tubizi. Umwe mu bayobozi b'izingabo by'umwihariko warusanzwe anabayoboye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye BTN TV uko byagenze kugira ngo ahitemo kuba yiwe n'ingabo ze bakwitanga. Yavuze ko kugira ngo bitange mu maboko y'ingabo z'u Rwanda ariyo nzira yonyine yari isigaye nyuma yuko abari abayobozi babo basize ku rugamba bagafata ubwato bakimukira cyangwa se bagahungira muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko yabitangaje. Mimi nilitaka Sereka Chombe. Unafika kwa Rwanda. Unakufanya vita, tunashindwa vita. Ndio tunakosa kwa kukimbia, tunaona tukimbilie Rwanda. Goma region, Muvira Goma ku region. ndio kuna gombana? Hapana. Njoo kwetu tulikuwa natumikia. Kugombana tuligombana ngambo ya Borone 13 basi bakatushinda nguvu tukarudi Goma. Tunatoka kule adui anadushinda nguvu. Ulipitia wapi? Nilipitia Kingakati Kabutembo jo niingie huku Rwanda. Vita ilishafika Goma yote ilishakuwa vita, hakuna vita. Hatujue kwenye ordre litoka, kila mtu alikuwa anaenda muzaki. Hakuna mwenye tena alikuwa na komandima. Kila soda alikuwa anaenda kwenye anataka. Viongozi wenu walikuwa wapi? Viongozi wetu wakati vita ilikuwa nguvu wote wagapanda bwato wakaenda Bukavu. Situation vita ngari mugoma mama masasi ziko na lialia. Gomi ngari mubaya. M23 inakaba kila fasi zote za Goma. Agana n'itangazamakuru Ambasaderi Karega Vincent wabaye na ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuze ko abasirikare bamaze kwakirwa kuri ubu hataramenyekana umubare ariko u Rwanda rwiteguye gukomeza kwakira abandi ni nyuma yuko benshi muri bo baje bavuga yuko bakeneye ubuhungiro. Atangaje ko u Rwanda rukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kwitabwaho bahabwa icumbi hanyuma ibyo kuzasubizwa Kongo cyangwa kuguma hano mu Rwanda bizaba biganirwaho nyuma yuko bamaze kwitabwaho. Tubibutse ko abari kwakirwa bari kubanza kwitabwaho bakavurwa ndetse bagahabwa n'ikibaramira muri rusange. Nimumbaze niba ari uruvangitiranye rwa FDLR na FARDC na Wazalendo n'abaki bose
ariko bose bambara bimwe bagaharanira urugamba rumwe. Baje hano nk'impunzi zatsinzwe ku rugamba bafitanye na FC M23. Tukaba twabakiriye nk'uko amategeko mpuzamahanga tuyubahiriza. Uduhungiyeho afite ibibazo iwabo turamwakira. Si ubwa mbere twakira impunzi, nabo ni impunzi nk'izindi. Nuko bimeze, abavurwa baravurwa, bagaburiwe, batujwe neza. Nuko bintu bimeze. Nyuma yo kubakira harakurikira iki? Nyuma yo kubakira ni ukubakira nyine hakazavamo ko basubira iwabo habaye amahoro, cyangwa basaba kuzahama mu Rwanda nk'uko impunzi zose zibigenza, ari iz'i Burundi ari iki. Ari natwe kera tuba impunzi hari aho twageze, bamwe turahavukira, ababyeyi bacu bagiye bazi ngo bazagaruka, ntibahagarutse vuba. Amaherezo y'impunzi ntabwo yamenya, biterwa n'ukuntu icyamuhungishije gihagaze n'ibitekerezo bishya bye by'ubuzima bwe aho bigana. Iyo ni gahunda ku giti cyabo, ntabwo twe tubaha gahunda, twe tubaha icumbi badusabye tukabitaho nk'impunzi, ariko icyo bakoresha ubuzima bwabo. Hari n'ushobora kuvuga ati nubwo nahunze ejo ariko uyu munsi ndumva nisubiriyeyo, n'ubushake bwe yasubirayo. Hari n'uvuga ati narahazinutswe, nta ibintu nahaboneye, ntabwo nteze kuzasubirayo. Icyo ni icyemezo n'umutimanama wa buri wese, nta umuhatiriza, ntabwo ari twe tubaha gahunda. Niba rushimwe Bihoyiki Kevin Christian, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Aba ni abaturage by'umwihariko bo muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba bagera kuri 47. Ni abarokowe n'ingabo za M23 bashyitwa ku mupaka w'u Rwanda by'umwihariko. Umupaka rero ufunguwe kuri no saha ya saa 8 zuzuye kugira ngo bemererwe kwinjira mu Rwanda, hanyuma babe bafashwa. Basanzwe bakoraga imirimo igiye itandukanye, bakaba rero bari barambuwe bikomeye n'ingabo za leta ya Kongo, ariko kuri ubu bakaba bafashijwe n'ingabo za M23 muri rusange. Reka tuganire na bamwe muri bo twumve uko batubwira. Zikadusahura kubera ko ngo turi abanyarwanda, ngo M23 ngo nizanyu, none ngira ifoto bice. Twahura n'abantu ugasanga turihishe, tumeze mbisi nk'abantu bagize ute. Twagoye no mu rwobo tukajyama abana bakatwiba, abantu basanzwe nabo bakadusahura, mbese nta kintu twasigaranye. Radufashije nituzanye ngo nitwambuke, nyine turayisobanura, turayibwira tumeze nabi, dore turahangayitse, ntago turi kujya, ntago ibintu byinshi turavuga. Hakurya nakigenda pe, turi kubura ibyo kujya, amazi yarabuze, byose nta kintu tukibona. Tubayeho nabi rwose, tubayeho nabi rwose kuva byagatangira. Amazi bari bakase, amatara ntayo, ibintu by'ifungurwa twari twashiriye, mu make twashiriye kabisa. Nyine turayishimiye nyine kuba yadukuye hariya, kuba yadukuye ahantu habi. Twari tubayeho nabi rwose. Yego. Twamenya kuba ko ntabwo twamenya, twe tumeze nk'abantu babiri mu gihirahiro. Ubwo ejo twari dushaka kuza, dufashe ibintu dushaka kuza, intambara ibiragize, birabaye. Ibaye kwa ko kama ngo nabaye mu 23 twabonye turabishimira. Mu gihe tubishimiye, mu gihe baduteye umugongo, tugira ngo ntabwo baragwanira hanga muri Kongo, ibintu bitumva bazambye. Ubwo duhita tujya mu nzu, kujya mu nzu guhera mu saa 3 kugeza saa 11, saa 12, amasasu ibibomba, tugira ngo ntabwo birarangira. Ubwo tugira Imana mu saa 12 hafi na 30, tugira Imana twumva biratujije. Kajya kubita ubusasu buke tugira birakomeza, tubona buraramutse. Buramutse tena twumva tena amasasu tararonga yaravuze, avuga none hano turapfuye. Ubwo nho twumvisha mu masanga tubona birarangiye, tena birongera biratuza. Bitujije turavuga ubwo twarangije kubimenyera, ubwo nta kundi. Ubwo no tubonye isaha imwe irashize amasaha 2, amasaha 3,
turavuga reka dufate utwangushye dutahe iwacu. Twe tuje tumeze nk'abantu bari kwiyahura ko bamaze kuvuga ngo yabaye mu 23 ngo bari hano ku mipaka. Turukumva umwuka mwiza kuba ati bahafashe abandi ntago barafata, bahafashe abandi ntago barafata. Twe dukurikije nani ejo ukuntu byari bimeze, turavuga aho reka tumeze nk'abiyahuye, niba bashaka baturase cyangwa baturasire mu mipaka, ariko dutahe iwacu tujye gupfira iwacu. Ubwo niko kwibona ahangaha. Aba bose baba abakomoka mu Rwanda, mu Burundi ndetse na Tanzania by'umwihariko no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abakunze amahoro bakavuga bati turagiye. Bose bahuriza ku gushimira ingabo za M23 by'umwihariko zabafashije zikabarinda, zikabanza kubakiza ababamburaga ndetse zikabageza hano ku mupaka w'u Rwanda by'umwihariko, zikaba zanabasabira ikaze. Bavuga yuko rero by'umwihariko nk'uko hakurya byari bimeze, bamburwaga n'ubundi n'ingabo za Kongo rimwe na rimwe ziyita M23 bitewe n'uko zabonaga abaturage by'umwihariko bari kwishimira kuba bajya mu maboko ya M23 kuruta kujya mu maboko y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndi Ibarushimuwe Bihoyiki Keve Christian, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.